بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وداعين تبي مها بيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدوكي ميوغوتوغا مي مسكتوغا رمضان مهوغ دوستوغا سرو نماذ فهو كوريا ميدا جامع دواتا ألقون منك ديريونمغا بينما غينا كان إكولوي فدين رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرب ما فاوا إكيكي بس فلتكون نغا فاوا دواتوغي ترين ألقون ميتنوغا شرح كولن دبي فاوا دواغين كوريا دانا مي دعا ألقون منا مي بيان كود دبني ألقون منا هميا رسول صلى الله عليه وسلم غريهم مي جنس دبني أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه itu rekale fanu vidalu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga mihako islam mun emihaka rasul sallallahu alaihi wasallam annene vi kalimat kiyama dasko debbe allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni mifadain riwa korma fawani muslim ge riwayatuga ituru ehin hadis basfalak gewes rasul sallallahu alaihi wasallam ge kibein hama gag gandaka milafsuta riwawege migota aisfa ebave hama abu malik al-ashja'i ge kibein riwawege gannani rasul sallallahu alaihi wasallam ituru ekale faanu ge zamanuga gair muslimun kore mihako islam vechnama emihaka namaz korebuma daskoddebe ifadain daskoddebuma fahuga hataru kalime rasulullah fas kalime rasul sallallahu alaihi wasallam daskoddebe أي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني مي كلمة رسول صلى الله عليه وسلم كيوما دسكت دبي مي دي دعاغا دي حديث بسفلغا ماردگين حيثفابا بسفلتوغا مانيا بلاهدو اما فرتما حديث بسفلغا رسول صلى الله عليه وسلم مي حديث قرباني اللهم اهدني حدوا بدكر ورسكلا کوئے تمن اڑایا ہدایت دکوا فاندے وارزقني ادي تمن اڑایا رزق دبا فاندے ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ಬಸ್ಫುಳುಗ ಮುರಾದಕಿ ಹಲಾಲು ಗೊತ್ತುಗ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಹೆಮ್ಮತಿ ತನವಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವು ವಾಫಿನಿ ಅದಿ ಆಫಿಯತುಗೆ ನಿಯಮೆ ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ವರ್ಹಮ್ನಿ ಅದಿ ತಿಮಂ ಅಳಾಯ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ರಹ್ಮೆಲ್ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ಎಫಹುಗ ದೆಂಗ್ ಆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳುಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಇಸ್ವಿದಿಯ ಕಲಿಮತವುಗೆ ತೆರೆಯ ಇತುರು ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಗ್ಫಿರ್ಲಿ ಅದ್ದವಾ ಬೊಡುಕುರು ರಸ್ಕಲಾಕೋಯೆ ಮಿ ಅಳಾಯ ಫಾಫಫುಸವಾ ಫಾಂದೆ ಮಿದೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳ ಬಲಾ ಹಿಂದುಗ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಫಾಹಕವೆಗಿನ್ ದಾಕಮಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವರಬ್ಬೊಡ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಿಕಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ ಕುರೆ ಮೀಹಕು ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ ಕುರೆ ಮೀಹಕು ಇಸ್ಲಾಂ ವೆಫಾ ದೀನ್ ಮತಿಗ ಸಾಬಿತ್ವೆ ಹುರುಮ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವಣಿ ವರಬ್ಬೊಡ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಾಫಕ ಅದಿ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ದೀನ ಗೋವಾಲವ್ವಾ ದೀನ್ ಹುಷೇಳುಮಕಿ ಇತುರು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ವರಬ್ಬೊಡ ಸಮಾಲ್ ಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಬಸ್ತಕು ಎಂಗೆಂದೆ ಎಮೀಹಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಅಲ್ಲ ವಣೀಮಾ ದೆನ್ ದೀಮತಿ ಸಾಬಿತುವೆ ರಂಗಳ ದೆಮಿ ಹುರುಮಟ್ಟಕ ವಾಗಿ ಬೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇಫದ ದುಆಯೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಿ ವಣಿ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫಾ ಮಿ ದುಆ ತೌಗ ಮಿ ಹಿಮೆನೆ ಗಿನ ಕಂಕಮಕಿ ಅಳುಗುಣ ಮಂಗೆ ದಿರಿಯೊಳಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೈದಾನ್ ತೌಗ ನಮಾದುಗೆ ಏಕೇಕಿ ಹಾಲತ್ ತೌಗ ವೆಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮಂಗೆ ಕಿಯಮುಂದಾ ದುಆತಕೆ ಎಹಮಿಯ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳ ದಕುನ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದೀನ ಗೋವಾಲೆವ್ವುಮಾ ಎಹೆಂ ಬೇಫುಳುಂ ದೀಮ್ ಮತೀಗ ಮರಾಹಮಿಯ ದಾಂತೆನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುರುಮಟ್ಟಕ ಇತುರು ಎಗಲೆಗೆ ಫಾಣು ಎದಿಲವ್ವಾವರು ಅಳುಗುಣ ಮೆಣ್ಣ ಆಂಬಗೆಂದೆ ಎಹೆನ್ ನುವಾಂಬಿ ಇಬ್ಬೆಸಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಫಣುವಾ ಫವಣಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಗಾತ ರಹಮತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಬೇಕಲಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕೀರ್ತಿ ಉರ್ವಾನುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವ ವಹಿ ಕೊರವಣಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ ನಬಿಯ್ಯು ಇನ್ನಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಶಾಹಿದನ್ ವ ಮುಬಶ್ಶಿರನ್ ವ ನದೀರಾ ए नबियाए हमकशवरुन तिमन रिस्कलांगे कलेगे फाणु फोणुवी मीस्तकुंगे मच्च केकी वेरिवा बेकलेगे गोतुगे व मुबश्शिरन अदि मीस्तकुन्न उफावेरि कमुगे हबर देव्वा बेकलेगे गोतुगे व नदीरा अदि नुरंगळु कंकम इंजार देव्वा इंजारुगे बस मीस्तकुन्न हमेय फोर कोद्देव्वा बेकलेगे गोतुगे वदाइयन इलल्लाहि बिइذनिहि व सिराजम मुनीरा ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಜ್ನ ಫುಳಾ ಎಕೋ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ದೀನ ಗೋವಾಲವ್ವಾ ಬೇಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ವಸಿರಾಜ ಮುನೀರಾ ಅಲಿಕುರಾ ವಶಗ್ಗೆ ಫದೈನ್ನೆ
ehme rasul sallallahu alaihi wasallam ge wajibaki itur ekalege faanuge mas'uliyataki miistakunna deena gwalevum miistakunna deena gwalevum fahu mihaku deena wanima den edimmati emihaku sabitwe hureto nuhanu boda rasul sallallahu alaihi wasallam ekaman edi wadage mi wani mi dua dasko debwafa algun mennaki rasul sallallahu alaihi wasallam tabawa bayka vi hindo algun memmes ehem mi hunna deena gwaluma diimmati sabitwe tibuma ehem mi hunna nasehetteribuma ei algun mengi kibaga hunnanche hene sife kiri qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala angwa wahi kurwani qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qul hadhihi sabili kalega faanu vidalu washe mi timang ekamuge ilmu libehure ekamuge dalilu taka hekital libehure deena gwala mage timang kalege faana tabawi emmeha mi hunne ayat balahedu galgun menna engендani rasul sallallahu alaihi wasallam tabawa mihaka algun men kore komme mihaka waani algun men ekalaange inge vigota ulemun ehem mihunna deemati sabitu ve huruma algun men nasehetteri waakam gawaninama ghair muslimunna algun men ginegine baddal waakam gawaninama emihunna algun men islam din hushala ule baykam gawative ehem me hadis bas pol mi debas pol balahendu ga aves ghair muslimunna deena gwalmuge muhimmukan algun men nafenigende rasul sallallahu alaihi wasallam haibar hanguramya lashkar nervi fonuvi hinduga ali ge faana muslimun ge dida devuma fahuga ali ge faana rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi bas polo rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi bas polo bala hinduga bes deena gwaluma ehem mihun deena veddumuge muhimmukan algun menna faahaka wegen ebade rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani e aliye tiba e gawmuge mihunge gaata gossikamuge waninama furdama kamaka eba mihunna islam deena gwalashe adi tiba mihun allah taka ada kuran jehe hakkuta ki kobakan eba mihunna tiba angadeshe hamaka shorum ves tibage fushun emme mihaka hidayah libuma ki ves ei raj jamalaka bore heyokam bodoegen ba kamake jamalaki ei zamanu go wara agu bodo ecche ege terem ves raj jamalaki ei auge gotum bodu echchekam go wefave ehem bay riwayat taka bala hindu rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis wasful ga riwa korawani tibage fushun evves mihaka emme mihaka hidayah libuma ki ei mi duniye echchege maccha mi duniye ga iru ossejje komme echchaka bore heyokam bodu kamake ehme malgun men barabboda ehem mihunna deena gwala ulun ei algun men samal kan denche hene kame komme kas algun men kore mihako islam deena banuma fahuga islam deemati sabitwe hurumattaka mi duataka barabboda samal kan denche rasul sallallahu alaihi wasallam mi duata uge tereng furtama algun men na daskod devwa fawani allahumma hdini hadwa bodu kore viraskala koe mi alaya hidayat dakwa fande hidayatuge aamu maaneka haasamaane ebahimene islam deenam mihako wadagen diyama ei emihaka libe hidayate e hidayata fahuga aves deemmati heyogotuga alukun ko ulumuga eneya allah subhanahu wa taala ga hazratun hidayah eba beenambe ehmema ilmarin vidalwani hidayata ki ei devatterege hidayatege allah subhanahu wa taala kankam bayan koddevva alugun menna angava devvi devvun ei hidayatu dalalaye adi hidayatu tawfiq ki alugun men heyogotuga rangalogotuga uluma allah subhanahu wa taala alugun menna devva hidayate ehmema alugun men kankan engumuge ilmu libumuge hidayata eya ekkuta amal kurumuge hidayah alugun men islam moma fahuga vese bavenambe adi islam moma fahuga islam kammati alugun men furihame sabitwe kurumuge hidayah alugun menna eba benambe ala mujtamoga ufide kankamuge hukum denegane e hukuma ekkuta alugun men amal kurumuga allah subhanahu wa taala ga hazratun alugun men eba hidayah benambe ehmema e hidayatan edi alugun men komme duwa go namaz tawga alugun men mi duwa korani wajib kurevvi fardu fas namaduga satara rakwatuga algun men ekalaange midannawani ihdinas siratal mustaqim sida vegemma tedumagu timang alaya dakkawa faande ehmema hidayat dakkawa sida vegemma tedumoge matiga algun men hurumaki ei komme hindegga ves algun men kore komme mihaka beenu muhim hidayate
එහෙම දීන වන්න මීහාය දීනුගේ ආ හුකුම්ත අල නේගේ තීවේ ඒන හිදාය බේනම්වේ එහෙන්නම වෙස් දීන වද දීම්මති සාබිත වෙපාවා මීහාවස් දුනියවි හයාතුගා අලන් ඒනේ දිමාවා කංකමුගේ හුකුම් දෙනගතුමුගේ හිදාය ඒන බේනම්වේ ಖಿದಾಫಿ ಮಸ್ಸಲ್ ತೌಗೆ ತೆರೇಗ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳುಗೆಂ ಹೋದಾ ಯಾ ಎಗ್ಗುತ ಅಮಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಹಿದಾಯೆಂ ಏನೆ ಬೇನಂವೆ ಖಿದಾಫಿ ಮಸ್ಸಲ್ ತೌಗೆ ತೆರೆಂ ಏಕೇಕಿ ಮಸ್ಸಲ್ ತಂ ಅಳಾಕಿಯಾ ಗಿಯಾಸ್ಕೋ ರಂಗಳುಗೆಂ ಎಂಗುಮುಗೆ ಹಿದಾಯೆ ಏನೆ ಎಟ್ಟಕ ಎಬ ಬೇನಂವೆ ಎಹೆಂಬಿ ಮಮ್ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಮಾಣೆಗ್ಗ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ದನ್ನವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಹದಿನಿ ಹದ್ದವಾ ಬುಡ್ಕುರು ವಿರಸ್ಕಲಾ ಕೋಯೆ ತಿಮಂ ಅಳಾಯ ಹಿದಾಯೆ ದಕ್ಕವಾ ಫಾಂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ವಣಮಫಹು ಎದೀಂ ಮತಿ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಗೊತ್ತುಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಅಳಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ಎದೀಂ ಮತಿ ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುರುಮುಗೆ ತೌಫೀಗು ಇಬ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಳಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ಇಫದೆಂ ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮಿದೆನ್ನವೆಣಿ එහෙම හිදායතුග මෙවනි දෙවත්තරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ තෙදුමගු අලුගුණ මෙන්න දෙක්කෙවුමුගේ හිදාය එකමුගේ ඉල්මු අලුගුණ මෙන්න ලිබමුගේ හිදාය ඒ හිදාය එයි අලුගුණ මෙන්ගේ තෙරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මෙදවරි කරපමාවස් අලුගුණ මෙන්න දක්කවා හිදායතේ ಕಂಕಂ ಬುಡೆ ದಿರುಮ ಉಗಣ್ಣ ದಿರುಮ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನ ಕಂಕಂ ಕಿಯಾ ದಿರುಮಗೆ ಹಿದಾಯೆ ಏಕಲಾಂಗವ ವಹಿ ಕೊರಬಣಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸಿಫಾ ಫಳಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ವ ಇನ್ನಕ ಲತಹದಿ ಇಲಾ ಸಿರಾತಿನ್ ಮುಸ್ತಕೀಮ್ ಹಮಕ ಶೋರಂ ವಸ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ಸೀದಾವೆಗೆಮ್ಮ ತೆದುಮಗ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಮಗು ದಕ್ಕವ ಫರಾತಕೆ ಏಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಉಳೆಂವಿಗೆ ಬುಣೆದಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವೆಗೆಂ ಗೊತ್ಸ್ಪಾವೆ ಎಫ್ಹುದೆಂ ವತಿ ಹಿದಾಯತು ತೌಫೀಕ್ ಕಂಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಏಕಮೆಕ್ ಕುಳುಮುಗೆ ಕುರ್ದಾಣಕಂ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಮುಗೆ ಹಿದಾಯೆ ಮಿ ಹಿದಾಯತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖಾಸ್ ವೆಗೆಂ ವಾ ಹಿದಾಯತೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ಎಹೆಂ ಮಿಹಕ ಎ ಹಿದಾಯ ದೆವ್ವಾ ಫಿಯಾ ನೂನಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತಕ ಎ ಹಿದಾಯ ಲಿಬೆಗೆನ್ ಎನ್ನುವೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಇತರು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಬೊಡ್ಬೇವೆ ಫಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಬೇತೋ ವರ ಬೊಡ ಎಕಮ ಎದಿ ವಡಾಗೆ ಹೊನ್ನೆವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ದೀನುಗೆ ದೌವತ ದೆವ್ವಿ ಎಹನ್ನಮ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಹಿದಾಯತು ತೌಫೀಕ್ ಎಬೆ ಫುಳಾ ದೆವ್ವಾ ಫನುವಾತಿವೆ ಇಸ್ಲಾಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಮೀಹಿಕ್ಕಮುಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಬೊಡುಬೇಬೆ ಫಳು ವೆಗೆನ್ ಎನ್ನುದಿಯ ಏಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ವಗ್ಗವ ವಹಿ ಕೊರಬಣಿ ಇನ್ನಕ ಲಾ ತಹ್ದಿ ಮನ್ ಅಹ್ಬಬ್ತ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಬೇಣಂವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ಹಿದಾಯತ್ ದೆಕ್ಕೇನ ಮೀಹೆನ್ ನೋಣೆ ವಲಾಕಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಯಹ್ದಿ ಮನ್ ಯಶಾ ಎಹನ್ನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ එකලාಂಗೆ ಇರಾದು ಕುರವ್ವಾ ಮೀಹಕ ಹಿದಾಯತ್ ದಕ್ಕವತೆ ಎಮಿಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಿದಾಯತು ತೌಫೀಕ್ ಹೇಗುತ ಮೀಹಾ ಉಳುಮಟ್ಟಕ ಮಿಂಬರ್ ಕುರವ್ವಾ ಏಕಮಂ එකලාಂಗೆ ಇರಾದು ಕುರವ್ವಿ ಮನೂಣಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ದುನಿಯವತೀಗ ಹೇಯೋ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ಮತೀಗ ಕಾಯಂ ವೆನಹುರ್ವೆ ಎಮಿಮ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಿ ದೇವತ್ತರು ಎದಿ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದನ್ನವಂಚೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿದಾಯ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಗೆನ್ ದಾಣಿ එකලාಂಗೆ ಎಂಗಿವಿ ಗೊತ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತ ಬಿನಾಕೊ ಉಳೆಗೆನ್ එකලාಂಗೆ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂ ಖಲ್ಗು ಕುರವ್ವಾ ಫವಣಿ ಮಿದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗೆ ದೋಸ್ತವ್ಗ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ದಿರಿ ಉಳೆಲಾಫಾ ಮಿತನುಗ ಮೀರು ಎಚ್ಚತಿ ಕಾಲಾಫಾ ಆಯಿಲಾಗ ಮೀಹುನ್ನ ಏಕೊ ಆರಾಮುಕಂ ಉಳೆಲಾಫಾ ದೆಂ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಮರುವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮ ಕಣ್ಣು ಕುರ್ವಾಣ ಸುನ್ನತುಗೆ ಬಸ್ತಕ್ಕಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಫುರ್ತಮ ಫುರಿಹಮ ಹಿದಾಯ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ದೆಂ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಎವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಟ್ಟಕ ದಿರು ಉಳೆ ಮೀಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಅಮಲ್ ತಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಖಾಲಿಸ್ ಕುರಾ ಮೀಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಹೆಮ ಹಿದಾಯತಕಿ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತ ಫುಣುವಾ ಫವಮ ಫಹು ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಮರುವಾಣಕಮ ಮರುಮ ಫಹು ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸವಾಬ ದೆವ್ವಾಣಕಮ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಫುರಿಹಮ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಫಾವುಂ ಎಯಾ ಹಿಲಾಫ ದುನಿಯೇಗ ಕಾಲಾಫ ದುನಿಯೇಗ ಮೀರೊಚ್ಚತಿ ಕಾಲಾಫ ಕುಳಿವರ ಕುಳೆಲಾಫ ಮರುವೆಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾ ನಿಮುಣೀಕಮ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂ ಕುರೆ ಮೀಹಕ ಹೀವಾಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಎಮೀಹಕ ಎವಣಿ ಫುರಿಹಮ ಹಿದಾಯ ನೋಲಿಬಿ ಕಾಫರುಂಗೆ ಮಗುನು ಮಗೆನ್ನು ಎಫದೆಂ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ದಿರಿ ಉಳೆಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಅಂಗವ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ವಲ್ಲದೀನ ಕಫರು ಯತಮತ್ತಊನ ವಯಕುಲೂನ ಕಮಾ ತಅಕುಲುಲ್ ಅನ್ಆಮು ವನ್ನಾರು ಮಸ್ವಲ್ಲಹುಂ ಕಾಫಿರುವಿ ಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂ ಆರಾಮುಕಂ ಉಳೆತೆ ಅದಿ ಕುಳಿವರ್ ಕುಳೆ ಎಮೀಹುಂ ಅದಿ ಕ್ಯಾಬೊಯ್ ಹದ ಉಳೆತೆ ನಾಮ್ ಸೂಫಿತ ಕ್ಯಾ ಹದ ಫದೆನ್ನೆ ಎಮೀಹುಂ ನಿಮಿದಾ ತನಕಿ ಏ ನರಕೆ ಎಮೀಮ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಿದಾಯತ್ ಲಿಬುಮಗಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಳುವೆತಿವಾ ಏಕಲಾಂಗೆ ಇಂಗಿ ವಿಗುತ ದಿರುಣುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕುರಾ ಮೀಹಕ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂ ವೆಗೆಂದಿಯೋ
fardu fasnamaad kurun ekenyenno roda hifun ekenyenno zakat dinun ekenyenno hajjun ekenyenno ege itura ehuri ha kamenge itura algun menge daringe hagguta ada koddinu algun menge maim fenge hagguta ada koddinu de demi hegge meduga viefari ebbasume vejjiya eya egguta algun menge ulum behettu allah handuma ko dua ko guruan kewa zikr ko ule mihaka algun membun ei algun menna hidayat demaki ekalaangwa wahi kurbani waman ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytana rahman wan taraskalange handuma kurumun furadas di fimiyaka timan raskalange shaytana ko fa kurbahu shime fahuwa lahu qarin adi shaytana eniya eko abadume ulene wa innahum la yasudduna an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun e shaytana tiba allah ge magun ekkiba ko magfuradane ehnamas ebami hunnaki ei e hidayat libegemma bayge gotuga ebami hunna hiwane ehme algun men dunevi hayatuge dostawga allah engevi gotuga allah ge mawga sabitwe horejjiyamon ei algun men libe hidayatki e hidayatu edigen algun men emmembes masakke koranche hene rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga ulunu mihunna balala hindo hasabuge gotun nasabuge gotun mudaverikamge gotun baruge gotun waram mativeri mihun ulunu abu lahab ulunu abu jahal ulunu adives ehen ekeke makkaga mushrikunge terega bodun kamuga bala ulunu mudaveri mihun ulunu en evves mihaka faada ennokuri emihunge mudaverikamkun emihunge hasabuge mativerikamkun emihunge barege sabagun ehnamas allah subhanahu wa taala rasul sallallahu alaihi wasallam fanuwa e rasulaya tababumuge sababum bilal gifan fada alun adi hame faden salman al farisi fada alun emi hunnaki ei dunyavi hayatu ga ves matwe darajal libunu mi hun kamgave adi ukhravi hayatu ga matwe niyumal libena mi hun kamgave sve ehme dunyavi hayatu ga allah maga emburi rujuwe allah engevi gotuga ulumuge hidayen edi algun men gine ekalaange duwa ko ulemmane eherun algun mennaki iman kamge foni miru rahaga ufa verikan libefawa baykamge vegendane ekalaangwa wahi korbani alladina آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إيمان بي ميهم إبا ميهم الله هندم كرمون إبا ميهم هتك همجهم لبيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب دنا شيء هت همجهم وني الله هندم كرمتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله إيمان بصالح عمل كرميهن سورغ لبون بيه أد إبا ميهم نمدا تنكي أي هيورانغلو تنكي එහෙම අලුගුණ මෙන් අබදු මේ දීනුගේ හිදායතුග මතීග සාබිත වේ හොරේතෝ බෙල්මකේ මුහිම්ම කමේ දැන් එෆ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි දුවාග අලුගුණ මෙන්න දස්කොත් දෙවණි වර්සුකුනි අදි තිමන්නාය රිස්කු තනවස්කොත් දෙවා ෆාන්දේ රංගලු ගොතුග හේව ගොතුග රිස්කු දෙවා ෆාන්දේ රිස්කු දෙවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිස්කකි ඒ කෝචෙත්තෝ බලා හිඳු ඒ අල්ලාහ් දෙවා හුරිහා දෙවුමේ ආම ගොතග මොදලා අදි කාණායා ගුලේ තකෙච්ච අලුගුණ මෙන් රිස්කු කියම් etaketiige itorabes ekanaange devwa emmeha devvun takaki ei rizqu kamga ebave e rizqu furihame libeto algun me masakke koranche ekanaange hazrat ga dannawanche mihaka hidayat libumaki rizqe mihaka tawfiq libumaki rizqe mihaka ilmu libumaki e rizqe mihaka darin libumaki e rizqe mihaka allah subhanahu wa taala hinhama johuma ufaverikan devvumaki e rizqe adi hama eya eko ene mudaluge gotuga libe emmeha takechki ei rizqu kamuge bave ehme ma heyo gotuga rangalu gotuga allahge fushun huriha heyokama hoduma edi algun men duwa koranche hene allahumma rzuqni hadwa bodukore veraskala koe mi alaya rizqu devwa fande bay mi hon tanawaskan hodani allah enge vigota hilafa nurangalu magotakon emagotawga nujahi rangalu gotuga algun men rizqu hoduma edi allah ge hazratuga dannawanche rizqu devwa farataki allah subhanahu wa taala ekala angwa wahi kurabani wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun timan rizqalaanga baude wodigem vikan kama adi teba mi hon ge rizqu wani kuduge maniki devwa farataki allah subhanahu wa taala efo ham jehigen anna ayatu ekan kashwa
kashwar ko devani fa rabbis samai wal ard uda bimuge veri raskalange gandevame innahu la haqqum mithla ma annakum tantiqun tebami hun dulum wahaka dakka ule fadein ei hagwege wa kamike rizqu timaya ekalange kanda aluwa fa minwara rizqu libene kamaki ei kashwar kamike ehme malgun men gine gine duwa ko ekalange hazratun rangalu rizqe rangalu tanawaskame rangalu emmeha kame libeto algun men edi allahumma rzuqni mifadein algun men gine gine kenche hene rizqu hodumuge wasilataka ki ei hame ekeni duwa korumenno allah istighfar ko faafa fussevun edi algun men ule ulumaki ei algun men rizqu tanawisu genda kame eddu hoko hasan al basri ge gata miha ko annani miha ko awma fa sual kurani hasan al basriya shakwa edannawani nota den hadane gotuka behe gotun sual dannawani timam menge danda gas danda gastaka fennodibi e gasta anarufa unda kamuge wahaka dannawani hasan al basri vidalwani tiba allah gine gine istighfar kurashe irukolakun annani ehem mihako en dannawani timanna ge fagiru kamattaka fasa hodane gote nota ammati tanawaskan libene gotaka sual kurani hasan al basri vidalwani tiba istighfar kurashe astaghfirullah efaden kiyashe den anekka irukolakun annani ehem mihako ena as dannawani tim bare vehun lasve timannage mewa danda fennodibi e mewa dandu hikemunda kamuge wahaka emihaya hasan al basri dannawani tiba istighfar kurashe hasan al basri ge majlihuga emihako dannawani komme mihako ais komme kamakamedo sual kurumum ves jawabaki allah istighfar kurun hayye ehindo hasan al basri vidalwani timannage amilla nafsa evves wahake timam vidalenno me nuhuge faanuge gawmuge mihunna buni bas kirtu qur'anuga allah subhanahu wa taala angwa wahi kurabbaye faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tebamihun ge veri rabbuge hazratuga faafa fussevun edi dannawashe hamakashwarun ekalaange ginigine faafa fussavaras kalange yursilis samaa alaykum midrara erun tebamihun nattaka udun bokon ware visava devwane wayumdidukum bi amwalin wa banin adi tebamihun ge mudata ginevuma darin ginevum allah subhanahu wa taala ebeka madad verikan devwane wayaj'al lakum jannatin adi ebamihun nattaka allah subhanahu wa taala bagicha tannota bustan ta devwane wayaj'al lakum anhara adi korta allah subhanahu wa taala ebamihun devwane emmema allah istighfar ko ulumake algun men girisgo tanavaska kame algun men ekalaange hazratuga algun men girisgo heyogotuga libeto rangalugotuga libeto rangalu rizqaka algun men girisgo halal mudalaka veto algun men dannavanche he efa rasul sallallahu alaihi wasallam den dasko devwa fawani wa afini adi timam menna afiyatu devwa faande mi faden dua korevuma afiyataki komato balala hinduga afiyataki ei duniyavi hayata ukhravi hayata gulifawa emmeha nurangalu kamakum algun men kore miha ko salame befawum duniyavi hayatuga maslahata fushwarafada kame algun menna dima vichiya evani afiyatun kasalafa ukhravi hayatuga baajverikan gelle kame algun menna baddal vichiya evani afiyatu furihamen algun menna nulibe ehmima afiyatuga niyumataki ei warammat veri niyumate afiyal libeto algun men gine allah ga hazratuga dua kuranche dini maslahata gule waragina kankamuga allah ga hazratun afiyatu algun men beenumbe algun men ge deenuga ufedi dana emmeha biduwatakun algun men salame be hunnan magfurede emmeha kankamakun algun men salame be hunnan faafataka aragatumu algun men salame be hunnan magfuredigen diyumu algun men salame be hunnan shakku balin algun men salame be hunnan mifada emmeha algun men ge deena buru arafada emmeha nurungalu kamakun timage his salame koddinuma edi algun men dua kurumaki ei algun men afiyata edi kurbe dua adi dunyavi hayatuga jehe musibat takun algun men salame bumattaka edi kura dua takkives ei algun men afiyata edi kura dua algun men kure mihako warabbodu bayyaka nota bali madukamaka kurimate vedane algun men kure mihege mudata halaku gen dafada musibataka eniya baddal vedane nuhaggun dunyavi hayatuga adabe algun men kure mihekal vedane algun men ge ambinna darinna gellumel vedane algun men lobewa mihun algun menna war tuppulu emihunge kuda iruga tuppulu iruga wakvegen gos algun men ge nafsa warabbodu hitame vedane mifada kuriha musibat
jehuge kurin ekankamun rakka terbun edi algun men kiyamwi waafini timan alaya ibaras kalanga hazratun aafiyatuge niyume devwa faande ifaden algun men du'a koramwe komme kas musibat jehi e musibatuga algun men ketterwima algun men libene thawabaki e matweri thawabe ehnama algun men kore kaakatto ingeni algun men duniyawi hayatuga ebaddalwa musibataki ei ege sababun algun menna e musibatuga ketteri kammati sabitu wevene musibatetto ehmima musibattawga jehum muga kurin algun men aafiyatuge niyamatan edi Allahge hazratuga dannawanche rasul sallallahu alaihi wasallam mige wara furihama misale algun menna bayan ko debbe rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna bayan ko debbani muslim bukhari ya muslim ge riwayat ga tebami hun adubunna baddal buma ummidunu qurashe adi tebami hun afiyata edi dua qurashe adi tebami hun adubunna baddal wejja den tebami hun sabit weti behanguram qurashe mi hadis pas pala bala hindu algun menna ege dani adubunna baddal we hanguram kurmaki ei matveri jihad ಶಹೀದ್ ಉಜ್ಜನಮ ಸ್ವರ್ಗ ಲಿಬೇಕಂ ಕಶವರ್ವ ಅಮಲೆ ಎಫದ ಅಮಲಕ ಬುಮಾ ಅಕ್ವಸ್ ರಸೂಲಾಮಿ ಹದೀಸ್ ಕೊರಬಣಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಅದುವುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ವೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಉಮ್ಮೀದನು ಕುರಾಶೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತುಗ ದನ್ನವಾಶೆ ತಿಮಂ ಅಳಾಯ ಆಫಿಯತು ದೆವ್ವಾ ಫಾಂದೆ ಅದಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಹಂಗುರಾಮಗ ಹಾಲತುಗ ಬೈಕ ಬದ್ದಲ್ ವೆಜ್ಜನಮ ಅದುವುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ವೆಜ್ಜನಮ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಸಾಬಿತು ವೆತಿಬೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಶೆ ehmi algun menna ingeni nurangalu kamen algun menna baddal bumuge kurin ekamu algun men salam buman edi dua kurumaki ei muhimmu kamekkan ehmi rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna wani afiyatuge muhimmu kam bayan ko devwafa en hadis paspolega tirmizi ge riwa korwa hadis paspolega rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani allah subhanahu wa taala ge hazratun afu devwumasha afiyat devwuma tebami hun dua korashe ehni tebami hun kore evves mihaka yagin kama fahuga afiyat vure wakin muhimmo ehen kamaka ehen kame tebami hunnaka nuwebe ehmi ma afiyatuge niyamal libumaki ei mativeri rangalu kamekkamuga algun menna me bas polutakun ebengende eddo ko rasul sallallahu alaihi wasallam ashabunna dannawani tebami hun bangiya gamata ademeduga allah du'a qurashe sahabi dannawani kon kamukunto e du'a qurani rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani afiyat tebami hunna libun edi allah ga hazratuga du'a qurashe emi malgun men gine afiyatan edi du'a qura baikamuga gumaki e muhimmu kabe efo hadis basful gannani warhamni timan alaya rahmal labba fande Allahge rahma edi algun men emmen du'a koranche Allahge rahmatun nooni algun men kore evves mihaka dedune vi hayatuga baaj verikame ufa verikame livmenno ebe rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna bayan ko debani so hadis bas bolegga Allah subhanahu wa ta'ala emmeha miistakun khalgu korabumge kurin ekalaange liuwa fawakama ekalaange liuwa kada aluwa fawiye timan raskalaange kofa avure timan raskalaange tanawa timan raskalaange rahme isbe bodigembeye maneki ekalaange kamaka do algun men kore mihaku kura kamaka ve kofa ve bodigembuma bore Allah subhanahu wa taala ge rahme algun men nabure bode algun men avahe algun men erahmel libon ma gaate rasul sallallahu alaihi wasallam algun men me bayan ko debani ehme ma Allah ge rahme edigen algun men kore komme mihaku es masekke koranche algun men Allah ge rahmata nedem ve evs kamenne dune ve hayatuga algun men kureve emmeha nurangalu kamku salam beveni Allah ge rahmel libegen algun men ge faafata fuhevegen dani Allah ge rahmel libegen eddo ko rasul sallallahu alaihi wasallam gariha makka ge mushrikun kure bay ko annani asadannwani Allah ge rasulay timammen eta bahavar bay ko gatul koffime timammen eta ginekkun zine koffime adi timammen shirku ge amal kurame mifada kankama behegotum mifada bodeti faafata ka behegotum suwal korapani e makka ge mushrikun aha kahala timammen islam wima ekankamuge sababun Allah ge rahmatun timammen ituru ehengote ebo en heye ehenduga Allah subhanahu wa taala annani bi ayat bawala bani walladheena la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
මියාත්තෝග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ අංගවනි රංගලු මීහුන්ගේ වාහක එබෑ මීහුන්නකි අල්ලාහ් එකු එහෙම් මීහක එහෙම් ෆරාතක අල්ලාහ් එකු එහෙම් එබ්බස් ෆරාතක දුආකෝ අලුකන් කො ශිර්කුක උලේ බයන්නෝනේ අදි අල්ලාහ් හරාම් කුරෙවි එබ්බස් නෆ්සේ ගතුල් කොන් උලේ බයන්නෝනේ අදි ziනේ කො උලේ බයබස් නෝනේ ومن يفعل ذلك امي تبا ميهم كره افد كم كف ميها يلقى اثاما اميها كافافيا بدلوانه يضاعف له العذاب يوم القيامه قيامه دوغا اميها كعذاب گنين ඉතුරුවගෙන් එමිහක අසාබු දෙව්වේ හුට්ටේ වයඛ්ලුදු ෆීහි මුහානා අද එන නරකයාගා අසාබු ලිබේ මිහෙක්ගේ ගොතුගවෙයේ ඉල්ලා මන් තාබ ව ආමන ව අමිල සාලිහා තෞබාවේ ඊමාන්වේ සාලිහු හේ අමල් ඒගේ ෆහුගා කුල මිහුන් ෆියවේ ෆඋලායික යුබද්දිලුල්ලාහු සයියාතිහිම් හසනාත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑ මිහුන්න කුරයිෆාවා නුරගල කංකං හේව කංකම බදල් කොද්දෙව්වයි එහෙම විස්නා වඩන්නවා මුෂ්රිකුන් ආස් මිදන්නවණි එමිහුන කුරවේ ෆාෆාගේ ගිනකමගේ වාහක අල්ලාහ් මේ අංග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමා ගුලිගෙන් ආය බාබාලවා මේ අංගවණි අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් එබෑ මිහුන් තෞබා විච්චනම එබෑ මිහුන් තෞබාව ඊමාන් බසාලිහ හේව අමල් තකුරම් ෆෂාෆ්කම ගවණිනම එබෑ මිහුන් මතිවරි නියමෙත් දෙවවා එමිහුන කුරවුන නුරගලු කංකං එයි රංගලු කංකම බදල් කොද්දෙවවානකමගේ වාහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ බයන් කරපණි අලුගුන් මෙ මුමිනුන්ගේ තරෙන් බස් ෆාෆ කුරුමුගා ඉස්රාෆ් කුරා මීහුන් නබස් අල්ලාහ්ගේ රහමත් තනවස් වෙගෙන් වාකමුගා එකලා අංගවා වහි කරවණි කුල් යා ඉබාදියල්ලදීන අස්රෆු අලා අන්ෆුසිහිම් ලා තක්නතු මින් රහමතිල්ලාහ් කලේගේ ෆාණු විදාල වාෂේ ඒ ඉස්රාෆ් වා මින්බර ෆාෆ කෆා තිබි අල්ලාහ්ගේ අලුතකුන්නේ ලා තක්නතු මින් රහමතිල්ලාහ් අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් තියබා මීහුන් උම්මීදු කඩානු ලාෂේ එමෙ මලුගුන් මෙන් කර කොම්ම මීහකෝ අලුගුන් මෙන්න එකලාගේ රහම ලිබුන් එදි අලුගුන් මෙන් දුආ දන්න මංචේ අලුගුන් මෙන් සුවරුගේ වණුම් වණි අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් අලුගුන් මෙන්න කියාමෙත් දුවහු බාජ්ජ වෙරිකන් ලිබුන් වණි අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයන් කොද්දපණි සහ හදීස් බස් පොලෙග්ගා කියාමෙත් දුවහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුමින් මීහායා කුත්තම්වේ ඒනායා සුවාල් කරවාණතේ තිබා දුනියවි හයාතුගා මිවෙනි එවැනි කමෙක් කුරින් හෙයේ එන ඉත්‍රාෆ් දන්නවානේ ආදේහේ දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන ඉෆාෆතක ඉක්රාර් වීමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අලාය වහී කරවාණේ තිමන් අල්ලාහ් දුනියේගා තිබායට්ටකා මිවෙනි ෆාෆේ ෆොරවා දෙවීමේ අදි මියදු තිමන් අල්ලාහ් තිබායට්ටකා එකමුගේ ෆාෆ ෆුස්සවා දෙවවා හුෂීමේ එමෙ මී අල්ලාහ්ගේ රහමත් අල්ගුන් මෙන් කුර නුරගලුකොන් උලවේ මී හුන්නබස් එකලාගේ රහමත් තනබස් වෙගෙන් මා මින්බර් අල්ගුන් මෙන්න එකගෙන් මේ බස් පොළදකම් මෙදනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරබණි සුවර්ගේ වණු අල්ගුන් මෙන්න වණි අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් කම් අල්ගුන් මෙන් එවස් මීහක කොෆාවා අමලෙක්ගේ බදලුගා ඒ අමල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජසා දෙවොන් ವಾಜಿಬ್ ಒಡಿಗೆಂ ಮಾತಿ ನೂಂಕಂ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಕೊರೆ ಮೀಹಕ ಸೋರಗೆ ದನಿ ಸಾಲಿಹ್ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಎಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮತ್ ಲಿಬೆಗೆ ನೂನಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಕೊರೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಸೋರಗೆ ನವದೆ ಎಹ್ಮಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವಣಿ ಸದ್ದಿದು ವಕಾರಿಬು ತೆಬಾ ಮೀಹು ಫುರಿಹಮಯ ದೀನ ತಬಾವಾಶೆ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ದೀನುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗ ಫುರಿಹಮೆ ತಬಾವುಮಕಿ ಉಂದಗು ಕಮೆ ದೆನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ವಕಾರಿಬು ಅದಿ ತೆಬಾ ಮೀಹು ಫುರಿಹಮೆ ವಿ ಮಿಂಬರಕ ದೀನ ತಬಾವೇತೋ ಬಲಾಶೆ ಎಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಹತ್ತು ಫಾಣ ಅಳಾಗೆ ನುದಾವರ ಅದಿ ದೀನುಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ದೂಕೊನ್ ನುಲಾವರ ಮೇದು ಮಿಂಬರಕ ನಮಸ್ ದೀನುಗ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೆಕೆ ಹಿಫೇತೋ ಬಲಾಶೆ ವ ಅಬ್ಶಿರು ಅದಿ ತೆಬಾ ಮೀಹು ಉಫಾವಿರಿಕಮುಗೆ ಹಬರ್ ದೇಶೆ ಎಹಣಿ ಹಮಕಶವರಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕೋ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಅಮಲುಗೆ ಸಬಬನ್ ಸುವರ್ಗೆನ್ ವದ್ದವೆ ದೆನ್ ಸಹಾಬಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕುರ್ಬಣಿ ಎ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಹೆಯ್ಯೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ವೆಸ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಎಹಿಂದ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರ್ಬಣಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ವೆಸ್ ಸುವರ್ಗೆ ವಂದು ಮಣಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಫضಲವಂತ ವೆರಿಕಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮಲ್ಲಿ ಬೆಗೆನ್ನೆ එකලාගේ රහමත් ලිබෙනි එකලාගේ එංගේ විගත හේව අමල් කොන් උලේ මිහුන්න එබෑ මිහුන්න රහමත් ලබ්බා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑ මිහුන් සෝර්ගේ වද්දවාන එහමි මල්ගුන් මෙන් ගිනගෙන දුආ කරන්චේ අල්ලාහුම්ම අර්හම්නි තිමන්නාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිමන් අලාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමත් ලබ්වා ෆාන්දේ රහමතුගේ එම්මහා වත්තරේ අල්ගුන් මෙන් අල්ලාහ්ගේ හසරතුම් බේනම් වාකම අල්ගුන් මෙන් දන්න වංචේ එෆෝ හදීස් කුරබණි වග්ෆිර්ලි තිමන් අලාය ෆාෆ ෆුස්සවාන්දේ අල්ගුන් මෙන්න එංගිගෙන් කුරයිෆාවා ෆාෆත
algun men neengi kuraifawa faafata algun men gastuga kurakaffawa faafata sirruga kaffawa faafata faaluga kaffawa faafata mi huriha kamakun edi faafa fussevun edi algun men dannawanche erun iradu kurbiya algun men faafaage nuba asarun algun men salame begen daani algun menna faafa fussevun edi duwa algun men nokuranama algun menna warabbodu nikameti kamaka baddalwegen hingadaana faafaage nuba asar algun menna baddalwane e faafege azab algun menna libene algun menge hita nutanawaskan libegen daane algun menge hituge alikan netigen daane algun menge amal tawge baraka mudaluge baraka algun menna kendigen daane afiyaten nulibene allahge rahmaten nulibene ehme me ehuriha kamko salame bun edi allahge hazratuga ginegine faafa fussevun edi dannawa bayka algun men kore komme mihako wanche ekalaange wani algun men faafa nupun uluma algun menna baragine angawafa algun menge aslaki faafe kan ara nugane ulum ehennama insanaage nikameti kamattaka ene faafa koreve ene faafa korevunima allah angawani algun men ekalaange tawbaawuma faafa fussevun edi algun men du'a koruma ehme magine gine dannamanche allahumma ighfirli hadama bodu koreve raskala ko etiman alaya faafa fussawande Allahge faafa fussewmaki ei tanawas vegemwa rahmate ekamuga wakame ekalaange alunna ekalaange faafa fussewa devwa ekalaange hazrata emburi rujuwa tauhid ga ahulwerinna Allah ekkawanta qura ahulwerinna Allah subhanahu wa taala faafa fussewa devwa Anas Ghafanuge keben riwayage annani hasan darjaga hadis bas walega rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna bayan ko devani Allah subhanahu wa taala wahi korabbaye qudsi hadis bas walege gotuga Allah subhanahu wa taala wahi korabbaye e adamuge dariyaye timan raskalange hazratan emburi rujuwe timan raskalange arihuga faafa fussevun edi dannawanama timan Allah tibaya faafa fussewa devwa hushime ei tibage faafa tahki ei kitamme baawaru faafatake kamugawi namavse yabun e adamuge dariyaye tibage faafata uda jehenden macca aragen goswaha gina faafatake kamugawi namavs timan raskalange hazratuga faafa fussevun edi dannawanama timan Allah faafa fussewa devwa hushime e adamuge dariyaye tibage faafataki ei bimugawa verifuttawge adada gina faafatake kamuga winamas timan allaha shirku nukura shariku nukura tauhid gahulweri ekkamuga waninama ege maaneki shirku nukura mi ekkamuga waninama timan allahu ehuriha nurangal kamege faafa emi heka fussewa devwa hushime emema allahge faafa fussevun edi dannawa bayka algun men waanche adi ekalaanga rahmata algun men ummid qurahido allahge azabuge gadafada kam wes algun menge himmaccha genes gannache ekalaanga wahi korwani nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim timan raskalaange alutakunna habar deshe timan raskalaange nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim timan raskalange alutakunna habar deshe timan raskalange faafa fuswa raskalange wa anna adabi huwa al adabul alim adi timan raskalange azabaki ei ven denve azabu kam ves angashe ehme malgun men Allah ge rahmata faafa fussema ummid kuri ekkamago duniyawi hayatuge ekalange biru gannanche ekalange biru vetwe rangala algun men gamalta sida kurveto algun men balanche komme kasmi hadis bas polga rasul sallallahu alaihi wasallam algun men nammi bayan ko devwa fawa faskantaka balahido mi kankaman ede algun men kore mi hako dua kofikam go wani nama ene evani warabod hevelle befa duniyawi hayatuge huriha ufalaka kureve dua mi dua tawge terega evahimene ehme rasul sallallahu alaihi wasallam gariha eddu hoko mi hako gos dannawani e Allah ge rasulay timannaya kirit guruwan ginen kiyawa kirit guruwan dasko e guruwan kiyumuge kuladanakan hurimi hennone timannai e guruwan kiyumuge badaluga timanne fudene ehen kalime vidana vede mashe ehndo rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani tiba bunashe subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah mi kalimata tiba kiyashe ehndo emi habunani ti kalimatoga himenani Allah sana devumuge bastake timan alayan edi kura dua ettiga nohimene heyye timan alaya edi kura dua
kalimatake nuwe heyye ehindu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ehem birtiba bunashe allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini isvedenne on hadis basfulge bayam wegen anna hataru kantaka me ishara kunani timan alaya rahmal lavwa faande timan alaya rangalu taketin rizqu devwa faande adi afiyatuge niyumet devwa hidayatuge niyumet devwa faande den emiha rasul sallallahu alaihi wasallam ya eko e innabi majlihun tedugen duradiyama ashabunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ena hewkamu furijjeye ena hewkamu furijjeye enage muli diri ulun hewkamu furijjeye e kalimata ena kiya eya egota ena amal qura kamuga waninama efaden ekan waane kamuga wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam me bayan ko debani emme malgunu gamilla nafsa shahadati emme befuna bunan oti Allahuge rahmatan edi Allahu maghfiratan edi Allahuge hazratum waagi berikaman edi mifada duata algun men kurun gina kuram waane misudiya duata oge bayan wegen ganna hataru kamaki ei rasul sallallahu alaihi wasallam re alukamuga namaduga desaida demeduga kiyuvi duage gotuga wes bayan wegen aisfave ehme miki hame kene alang islam wa mihunna hasa duata kenno algun men dimmati sabit we hurmatta ka wes iswe denne wono duata ginegine kiyumake adi hasa ko re alukamuga rasul sallallahu alaihi wasallam desaida demeduga mi duata ki kan sabit wegen aisfave ehme algun men allah ga hazrata ginegine emburi dua korambi dua ki ei algun menna allah demedu ma golon ekalange algun men gulun rangalu wegen dani ekalange hazratuga ginegine algun men dabnwa kam gawani nama dua ki ei taqwa bir salih alutakon reganduge ridi nagalafa ufala aram odumattaka allah dannwa dennebon dua ki algun men kore komme mihakos emihakan anna nurakka takon salame bumattaka ena ufala langonna hatiyar ehme allah ginegine dua kura bayka algun men emmem beto masakke koranje hene ekalanga wahi korabani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabate tebami hun timan Allah dua kurashe timan Allah tebami hunna ijab korabwa hushime innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah subhanahu wa ta'ala aluvetwe dua kurumun kiburu veriwa miha dannashe hamakashwarun ena timan riskalange narake wadwa hushime ehme malgun men ginigine dua ko e dua egga diriyolmuge ginakankan shamilwege ganna dua taka hasa samal kameddi Allahge hazratun rahmatan edi ginegine me massaruga algun men dua korum wes gina koram mane algun gamilla nafsa shahadati emme weflunna egota nasehetteriwa mun nimmalana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin